clear to le ngai thatu zong zong te in zawain chibai vek ule voin hi November ni som kumsang ni som ni pathum zirtop ni ani e ole tuntum chu thuthar toite te thlirin kan ngai thadon nia khongai takin kan video te min thlir sak tarau rau boka like min pek sak ram turin kan so min kan deal cheu ani e tuntum thuthar kan ngai thak tura hian ramdang thutharin bul kan chananga tichuan Mizoram Village Council President te sumle pai deal lui ani chungchang le an pedu lo ani chuan ka hluma vau ani chungchang hi toite in talan kan tum don nia ole thuthar thlirin ngai thate ang anupui naw nei hlim chu ngai zong nei ni a arin helawangin ana thona tangin ahong wangwanga rong taka are hlum nuwa ama in tha tumin tur a in zui ole hemi chungchanga thukan lak nein atalan danin he thil khen hun hi November niriat kumsang ni somni pathum khani in asoini Kisor kumsom thum le pani Karnataka Police Constable chuan anupui naw nei hlim chu ngai zong nei nia arin helawangin ana thona mun KM zani le somthum zeta tanga la atangin ahonga in athen nuwa anupui hi rong taka reklumin ama point ti hlum tumin tur a inzui ni in atalang ani police tenena he chanchin hi hriatir annia ama tol thatu le turin tu hi hospital dalu ni in athat chu avele police ten anman ngal don thu an soibok hemi chungchang a hian thu kan lak nain atalan danin Karnataka Police Constable hian na athona hmuna tang hian anupui hi tumza le somnga chuang zet mai akola hemi a hian anupui hian akol a pick up lo ni in atalang ani hetianga anupui na akol a pick up tak lo wang hian anupui hian midang bi emo ngai zong nei ningei tura angai wangin athin aur hlea ti chuan an hathona KM zani le somthum chuang zeta la atangin an kholam chu apan ta wang maya anupui ama hring tu anu le pa te kianga om pratiba fa ane na po ni som le pakhat chau la liam chu apan zui wangwanga in chunga hian alu chila anupui chu rong takin are khlum ta ni in atarlang ane Kisor kumsom thum le pani mi in hetianga anupui rong taka atha ma hian ran nung tha na hlo hi alo in lok ni in sei ani bokani hetia anupui tumza le somnga chuang zet akol nu pa anupui in a pick up theitak lo awang hian anupui fa nei hlim hlot mai ni som pakhat liam ta chawa fa la nei chu panzui ta in anin chunga hian alu chila a hring tu anu le pa te ina hian Kisor anupui hi a omani ti chom pindana hian lu chilin pindana are khlum tamai ni in sei ani a ama hian hetianga are hlum zo nu hian pindan pon lama lo om anupui anu le pa te bul a thlen chuan in fanu chu ka reklum ka that tamai ti in asoi ni in antalang ani ama hian tur alo in lok ve awangin rang takin hospital lampan pui ani zuita a hospital a hian police ten an veng zui ngal boka a that chuale vele ama hi man ngal tur ani thu police lam hian thu chu an nei ni in talan ani hemi chungchang a hian anupui pratiba hian ngai zong anei le nei lo hi chiang taka talan ani lem lova apasalin tumza le somnga chuang zet akola hian engwanga pick up lo nge ani ti po chiang taka talan ani lem lo ani ama tol thatupa po hi kan talan tak angin ran nung tha na hlo alo in lok awang hian ataksa achawin achele maya aku chung lam po hi enkol ngel ngai tura ngai ani thule thakha chungin hospital hi chu asan mana beisei ani lem lo thu kan don na chuan atalang bok ani ole he chanchin hi amakin arap thlak le maya engponi sila nupa ni chungchang ate in ngai zona chungchang ate po hian call in pick up sak du lo angchi te hetiang chi hi arun thlaka athin ur thlak du viau mai chuti rualin mitin mai te hi inzir kan trula kan thin ur ron sobut mai hi in thunun kan tru lai berle dil rufim puthun lai ber ani awangin kan thin ur asobul bulla hian dar kan ni khatal chu han thu tha dama in ngai tua film tum ram hi apoi mo em ani ti la hi kan nun sing nun kong kan zo na sim a hian atul awangin hei hi kan zep telve ani
Kholian branch uemele notice tlang nuam branch ueme te chuan thu chua introm an siam he thu chua introma an talan danin HPCD nia inchal mi then khaten mi then khate sum le pai an dilui chungchang le tin an room thaya an rigrap te tin ka hlum thlenga an vau chu hriat thiam har sa an ti thu ta langin he tiang thil ti ching te hi ram le nam mangai tu nia an ngai theilo thu chua hian an ta lang ani sarkar thunei tu te po arang the ang bera he thili bo zuya thil sol ti tu te hi rang takarek chuka mana an phu ang tok tak hremna pengei tura an dua an be se kla thu hi thu chu introm an siama hian an tar lang ani heta hian Kholian branch oi mele tin notice tlang nuam branch oi meten ming an ziak nan ani ole hemi chungchanga hian thei ang angin khotlang hruai tu te kan bia chutatanga thutlang pui kan hriat thei te chu in ta lang te ang hetianga HPCD nia insalten vauna an siam chungchanga hian khotlang hruai tu te chon HPCD te anni ngei thu hi an seilova HPCD te anni anti haulova ama ero chu anma ni ron wawa sumle pai ron demand tu te hian HPCD anni thu an soini in antalang thung hete sumle pai in dil le in vau thai chungchanga November ninga kumsang ni somni pathum Sunday kan man liam tak tlailam dali atanga daruk chovel inkara khantum tam tak village council president notice tlang nuam hi an biak thu an ta langani heta hian notice tlang nuam village council president hena hian cheng noi thum an tila hei mai baka Kholian unit hruai tu ten hen atang hianim sumle pai engamosat an dil thu hi talan ani telbok notice tlang nuam village council president hena hian kan soitak angin cheng noi thum demand ania chu paisa cheng noi thum chu Kholian village council president hena in thanni November ni sari kumsang ni le somni pathum jinglam dar somral ma nge ya da man tura hriat tir ania chu ada man lo ani chuan silaya ka hlum thlenga vau ani zuita ani heta aron betu hian du lian tong mizo tong kanti pa ngai le paithe tong aron mangthin ni in soi ani boka tin heta phone ron betu hianin ahming po asaitel ni in anta lang bok sangmuwa ti in ain soi ni in thukan don na chuan ata lang ani village council president hena cheng noi thum da tura ron vau tu le anda lo ni chon ka hluma vau tu hi sangmuwa ti in ain soya ama hi HPCD ni in ain chal ani in anta lang bokani hetian ron vau chungchanga thukan lang na chuan cheng noi thum hi village council president notice tlang nuam hena hian an ron demand ani a hetinga sumle pai an ron dil hun hi soitak angin November ninga kumsang ni somni pathum Sunday tlaidali ringma hretin an ron phone ti chuan tlai dar nga ringma de hretin an phone le a ti chuan zanda rukle minute nga an ron phone le a paisa chu ru manan siam to em anda to em ti te kha an ron bia sumle pa hi soitak angin November ni sari kumsang ni somni pathum in thanni jinglam dar somrik ma in Kholian village council president hena da man tura hriat tir an ni a hei hi an da man lo ani chuanin an khup ka dar soka te an wawa tin silaya ka hlum tha te khan an vau ta bokani hetiang thil ani ta ka wang hian notice tlang nuam village council president chu alau le maya ti chuan Kholian village council president hena atlana ti chuan village council president Kholian ina hian tlan lutin chanchin tlang puite an soi hova ta chuan hlau thaba takin IR kem lama Kholian IR hena hian an tlan lu zui le ta ti chuan hum himna an be se zui ta ani hetiang thil ani ta ka wang hian in than kai hnoya duty tur rongkal CRPF te ti chuan notice tlang nuam lama hian an kal zui ta boka an in te khochung te hi an veng zui ta bok ni in thukan lakna chuan atalang ani soitak angin notice tlang nuam village council president hena hian cheng noi thum an dimana hei hi Kholian village council president kianga da tura hriat tir an ni a ti chuan Kholian unit hruai tu lam ten hena hian an sum le pai kol ang te da a pitel ve tur pon an hriat tir tel boka soitak angin an ni hi an hlau thong hle maya ti chuan Kholian IR a hian an tulu taroi mai ni
hetiang thil ani ta ka wang hian ruah man na an siama atuk November ni ruk kumsang ni somni pathum tho tan ni a khan Saitol police station a FIR thelu ani zuita a police lampo hian thei top chuin an bo zuita bok ani hetianga FIR thelu ani ta ka hian police te po rang takin kholian le notice lang nuam hi an thleng zui ngala ma an la zuitan in talan ani a ti chuan HPCD president po hi biak ani zuya amairo chu president chon hetiang lam thil reng reng an manin an ti lo thule an hriat pui lo hrim thu hi an lo soi ni in talan ani thungbok hei wang tak hian ania village council le khotlang throi tu te point HPCD thil ti ani an ti lo thule amairo chu arong kol tu hian HPCD anga ronti ani thu asoi thung ti an talan tak ni ole soitak angin hetiang thil ani awang hian an hlau le maya Kholian village council president hena tlulutin IR kemlama khan an biruzuita ania te chuan CRP lamte khan ven himna anan thokzuya CRP te hetinga an ke nu hian IR lamten an ompuile ni in talan anibok abik takin notice tlangnom village council president hian a hlau le maya an ina po hian zan lama thalai te in ruat chuakin an ria pui hial thu kan don na chuan ata lang bok ani hemi chungchang a hian notice tlang nuam khotlang hroi tu te chuan hetiang thil hi Mizoram chung Christian ram zofa tingata athleng chu mak antia oi harsa antia poi anti tak zet thu ta langin hei hi a Christian lova a Mizo lo tak zet nia an hria thu po an soi boka tin Mizoram sarkar le police thunei tu te po an chunga an ni chuan rinna an nga tla thu soin heng thil sual lian tak ti tu le dan bo che tu te hi arang theang ber bo zia man chuang ngei tura an tu tla thu soin hemi konga hian chak taka police le thunei tu te po kaltura an dua an be sele an nor thu hi an soitel bokani tin khotlang hroi tu te chuan tun hnai chhovela hian HPCD lam hian hetinga boruak thalo engma an nei ngai lo thu te lim taka kholaya te po an len za thu te nun phung pangai taka anom thu te HPCD le tin sarkar te pon inrem na an nei to thu te po an ta langin an soitel bokani kan talan tak ang khanin Kholian branch oi mele tin notice lang nom branch oi me te hian thu chu intro man siama tin group oi me te point thu chu hi an nei ve to ni in talan ani tel bokani ole he thu hi kan hriat vele khotlang hroi tu te thei ang angin kan han be kwal hloma ama ero chu tu na hian FIR thu boi chailai mek ani awangin an thu le hla zong zong te hi reporta interview a hanta chua dek kha arem chang berlova tuntuma po hian thlir tu le ngai thatu te indu angin afam kim tok kher lo theya in mi hriat thiam na kandila chuti ruwa chon kan police kan thunei tu te pon he dan bo chetu thil ti sual tu hi rang thei ang bera thur chuang ngei turin an fin na te pathian in mal som se ti in du sak na kan hlan ani ole kan ram chunga hetiang thil hi kan thlengai zen lova tun haya hetiang kan han hria hi apoi hle mai ti chuan hetianga village council president nena cheng nuai thum da tura anti chungchang le tin unit throi tu te nena an sum le pai kol angte in than ni November ni sari kumsang ni somni pathum jing lamdar somma da fel tura antia anda lawani chon ti chungchang vel vau khanna an soya hiam khotlang throi tu te kan biak na tanga an vau na tongkam thengkhat an talana chuan tun MLA in thana hian an bel chunga INC Indian National Congress le MNF candidate te chuan vote somnga aya tam an mutur anilo ti hi an soilang tela te chuan ZPM a vote tur ani a ZPM a hian an vote theilo ani chuan BJP a tal vote tura hriatir order hi pektel ani bok thu an soini ole kha village council president te unit roi tu te nena sumle pai demand chungchang te tin room thai vau thai ka hluma vau ani chungchang kan talan the chunita sila engponi sila FIR the lu ani a kan police den chui dan an hre mema an kuta zoram mi puite in ngata photila athome hetinga kan ram chunga Christian rama zofa te jinga sumle pai indi luina te tin inti hlum in vau thai in ka hlum zonga in vau na omte hi apoi hle maya azialo tak zetin kan ria tunami mai ba ka hian nikum lampanga po khanin hetianga sumle pa indi na lam hoi hi Mizoram kho pakhata alo thleng ve to boka
hetiang chi hi athleng le zau zau thini poi ka ti le maya awan doi thlaka hemi ko nga hian mi zote kon society nuam tak ti che thei zong te kho salo tur te hian kan in som thar ve tak mek mewa mitina engmi le sapo loni tan ila dikna te rin omna te hi ma min roi sak tu ni se avadu em ti la hi tuntum a hian kan sei bel le lok ani ani na chuanin kan village council te hetiang hian cheng nuai thum set mai demand an han ni a thingtlang kholian baklowa village council president ve mai khan ni a village council anga sum le payan kolpo abe tham viawin arin oma khateng thingtlang din mun te han ngai to phechuan thingtlang chungku a hian cheng nuai thum do hun huna han phor chu mai thei nei hi kan thanem lutuk lem lo mai thei chu tiang din huna ding chu kan ni a aril ru kha thoi pikin a hlau thong hle in kan ring ve a silaya ka luma han vau an ni zui rap mai bok nen rum khat mai in biak ni lova rum ni tum thum khatenga biak sek an ni pheka chuan a hlau thon na hi a om em maya tun thleng po hian ka soitak ang khanin then om khoveng tlangwal te tiang khan in detail sa ria puite hial an han ngai te hi an lainat om tak zet zetin kan ria hemi konga hian mi zote khongai takin in beng harmol teng ukhai dikna in engthil kan ti ani pon engkong po kan lo zota ani point dikna te rin omna te ma roi ti rela kan mi hring puite za na hi ma roi tu atang tel boxela mizo le mizo in ti che te hi at thalo em maya mizo le mizo hi kan in dawa kan in beya kan in runa kan in rala ni chuan khovela hian din chan a har salutuk don ti te po kan riat atul le in kan se bokani engponi sela village council lamten an soitak ang khanin hemi vau khan na ti hlum thleng mai ka hlum thlenga vau ani chungchanga hianin MNF le congress candidate te chu vote somnga ai taman hutura ni lo ti lai thupe kan omte ZPM vote tura ti an han ni tele ZPM an vote hengang lo ani pon BJP vote tura han ti mau mai te hi ngai tuana ati thui maya ama ero chu a politics song taken tun truma hiam soite vakha katum lova hei hi order ron siam tu te demand ron siam tu te ron vau thai tu te hi HPCD lam hi ke point anni karing haulo maya he tiang thil an tongkam le ti tura anan siam vel koidan atang hian in bumna lian tak lem channa ten om tak HPCD ming hoaron ti HPCD ti ming hliau tumna po ni tel thei hial main kan ria a thalo katitak zeta he soitak ain kan police te an fing to ka an thiam to ka an tha to ka the top chu ma an lak na hiam khotlang mi puite pon kan riat ang china te the top chuwa lo tho pui hi kan bat thewa lo ngai thei tai la awadu om don em police kan force tenen ram mi puite kan thoktlanga kan tangtlang ani chuan thil ti sol tu te hi hemizoram zim te hian man chu an har sal tuk lowang ti hi kangai dan an ni ve deuh top mai ni ole ti chuan vo in November ni som kum sang ni som ni pathum hi Aizawl mualung thu polling station lama in thlan thatna nei tura ni a an nei me ka jinglam da saria tangkhan in thlan hi nei chhoni in tlailam da li thlengin in thlan hun hi ECI in aron siam ne ta kha ni a heta hian voters mi puita point dilru thiang taka vote te thlak turin du sakna kan han hlan bokani te chuan thil pakhatan talan tel le kan du chu nimin November ni kwa kum sang ni somni pathuma khanin Mizoram Koshan Shuaitu committee tele tin all NGO coordination te tin political party sang te khan thu khomin ECI Election Commission of India CEO nena khanin in mukomin anbe seite khating khati tinale sei hona anneya ta hianin December ni thum kum sang ni somni pathuma vote chian hun turata na ECI na lo ruat to kha su tura ngen na khathe lu le ni a hemi chungchanga hian MKHC chuanin tun hi atop na tur MKHC ang chuan ani thu an soya ta hian MKHC ang chuan malak ngai na vak om tuan hriat lo thu le ta hian ECI na an thu le hla ten ron ti danglam lo ani chuan NGO coordination committee te political party te thu le hla zo ka anin nga to don thu te po kha an ron chuata khani a oleni e koshan anga nataka han bozi le ma han lak ruak te kha fu tok lo theya adik tok ber khel lo theye amero chu kan all NGO te tingkan political party ten
keimani hi Christian kan niam zo kan ni ti hi handa number 1 phot mai se kan sa khuana khovela sa khuana nek che pa chho mek la hian humhim tura thato pake kan pe na ngai zia hi hria im hoisen takin ke pe na hei isia in ron thlak danglam lo ani chuanin na zoka hannor ang chi te tin athak danglam du thlot lo ani pon hemi December ni thum kum sang ni le som ni pathuma vote share tu te kan thunei tu kan official sang te po dan be thak mai tu te pon ruam man na hoi te kan rong kal pui se chu chu zoram mi pui te hian kan support em dona kan thlop em dona ni ti hi kan sei ve du sim sima chuwang chang kan rama hian Christian mizo te hian kan sa khuan hai ra be kan phallova kan sa khuan ni poimo le kan hun serte ati bor bang le tin abo che zonga sarkar atanga ruah man om fo hi kan du lova hemi hi dodal turin kan NGO te kan political party te hin ruah man an siama ke an pen ngam ani phot chuanin engtek lai pen ram mi pui te hen kan zui hre hemi konga hian kan tha atho em zo kan ti hi min hriat sak turin kan du chawa ram mi pui te hianin kan khotlang throi tu kan ram nu le pa te in thu le hla in ruah man na in ke pen na lam hi kan thira nang mania kanin kan zo kan ti hi min hriat sak ula hetiang huna hian nang manin ruah man na in siam ani chuan ram mi pui te hian ma hruai tu ni hi kan hre lovani ti te po hi min hriat sak kan du em mai ni hei ka ti thina tuntuma hen tlema zong han talan kan chak ve hrim chu India ram hi democracy ram kan ni a secular kan ti a chu chuan sakho zalen na akeng tela chu sakho zalen na chuan ram mi puite chuan an du sakhuwa an zomin an dom theya tholom te pon khon thein biak in te tin donation te khatiang chi te po kha an ti theya he dan pui hnuai hian ama ro chu kan rama hian in democracy kan ni e secular kan ni e kan ti mek la hian democracy lungphum te po anghing ta em ti hi tum tam lo soi ve photo thina ni a sakho zalen na chungchang te phe chu ma na tanga ka tum tam kan lo soi to thin kha ani a anina chon India state train khata te sakho in le phal lo na dan an han pas rup te he tiang chi hi atam chho em a chuwang chon kan ram chunga po hianin he hian bu ala khwar ve zelin arin om khovel thang chho zela India ram kan ni meu wangin heta hian tu tenge kan sa khozalen na hum him tur hian poimo ber an ber hian alang chuang lova kan political party te kan top official kan thunei tu kan minister te mai an ni lova heta NGO coordination kan ti te tin van tlang khotlanga kan NGO te local NGO te village council ram mi pui shim te hi he thila hin kan trantla na hrui mar taka hrui khat kan dom hi atul em maya he kan thunei tu te kan political party thunei tu te chau kuta da ngot chi ani lova kan zawaya kan fight lo chuan khovela hian ding chang turin kan be hi a hau tak zia te po kan hriat kan man atul le in ka hria ta chong ka sei thina seile kan du chu kan ram zoram hi ram anga min tin tu le nam anga min tin tu chu lalpa pathian ani a he kan rama hianin lalpa pathian da number 1 lova kan sa kho zalen na te hi ahim zel thina turatana ke kan pen lova kan rama hian Christian sa kho zalen na hi ra bia omani nga chuanim he chia chher tham lo so fa te rei lo te kan trai tramin kan dharma in arin om thatani kan sa kho na meu po kan hum him zo lo wani chuan kan nam phe chu kan hum him zovin arin om lo zo fa te jinga hen ani na taka chuan Christian hi Hindu Musulman Buddhist khatiang chi Sikh khatianga inlet tanal nal hi kan thanem lo khopang kan mang lowang ama ero chu zo fa nga te jinga hian namdang pasala pumta nupuya pumtai ro kan tam em loi sini chu ni ka sei chan chu kan sa khuana meu po hi kan hum him theilawani chuanin zo fa te hian kan sa khuana kan hum him theilo ani nga chuanin pathianin namte nau tak nam anga min din na he hi kan hum him thein arin omlo relo te kan tarin arin om chuwang chuan kan sa khuana le zo fa nam hi tang kop thlat lali son sa khuana kaltanga nama min din kan ni meu wang hian sa khuana le kan nam hi da ran thei lak ran theilawani ti hi zo fa ten kan pom le kan hriat atul em in kan hria a tuntluma hian toy te tlem te kan talang ani e ole room lian YouTube channel te min thlir saka in savai chunga kan lo me